prilika u pejgamberi alihi salatu wassalam, bakerindoj e ashabenge, ko bratini pelengem kao akeri, olen je kratko nasihati kadel. A u stvari saj savke o nasihatija ili pa o savetija i pejgambere selesine kratka, jasna, hem precizna. Pa ki prilika u bratini pelengo Resula alihi salatu wassalam, hem delali nek bud kratko nasihati kote kao akeri, dinu nasiha, a o dini tano nasihati, a o dini tano savet. Angelo Resul alihi salatu wassalam, te sikavijem te vakeri, ko bori o nasihati, o saveti bitno, pa vakeri amingen penela, a o dini celo islami tano so nasihati, saveti. Pa kad kako bori o nasihati ili pa o savetu bitno, pa u pejgamberi alihi salatu wassalam ko bud predaje podstaknini emanušen te de neki averen nasiha, saveti, znači teken. Pa kojektaro hadisija vakeripe, Rasul salatu wassalam kao vakeri, šoftane dužnostija ili šoftane bučasosi borđu muslimani prema vojaver muslimani, a jektar Allah šov bučak, mora Rasul salatu wassalam, kada ti ro prav kod dini saveti rodeo, fensah lehu, pa tu le nasihati le. Jektar Allah šov obaveze koja jam borđi jek prema vojaver. Jektar Allah šov to no ima kva, kada ti ro prav kod dini, a vela im tutar nasihati saveti rodeo, borđi jan le nasihati saveti tede. O Jerir ibn Abdullah, penjato ashabi wa kerga, kuna zavet dingyu miro lafi peygamberi alaihi salatu wassalam, kaj ka kandinal panč vakti namazi, kaj o zekati taru miro malika ulavat, hem kaj dar nasihati savet svako je ke muslimane, kad god kare sam. Pa je dive o Jerir ibn Abdullah, bičali pire sluga, te džalku pazarem te kinelle se graste. Amo doa sluga lesoro so sine, so kerela butiko Jerir, i ne bud bučarnojem sposobno. Sposobno ki smisla šajate snađinipe, pa čak kod cenki bajnes šatela kera profesionalco. Džaja je cena bud natele te hulave. Pa vela kanale soro sluga, a vela emanušeja su biknela grastako pazari, a vela čereko Jerir ibn Abdullah. Ema kerija kanal sluga im tla je Jerir ese, tla men dogovorim jama men, kaj kakina kale graste 3 dirhemija. A o Jerir, džanel kaj našti baša gjare but jeftino šuže graste tele, baša odola pare. Pa irino Jerir, a kana kale se suitano trgovco ema keri tla, mangea li pema men tutar tekina kale graste, bašo 4 dirhemija. Perina kano trgovce mla, sartu mangea. Ako baš tu čijatu, tamam. Ама била мен договорим салира, тире слуга, као граска бикнале башо 3 дирхеми. Ама то ако да штаршо, лај тамо тута. Перино Jerir, емнела канате бариаркерле се е цена. Деле 4 дирхемија, деле 5 дирхемија, деле 6. Ама керле се акна, сова кереа башо ефташо. И ко краја пучело Jerir, а сова кереа башо 8 дирхемија. So Jerir plavane džangljaka jakva gras predini pogutem, pa dogovorisarile o graste bitneupe baš ovtošel dirhemija. Hem kinginu, lel po trgovcem džalpeski. Kana irino sluga i Jerir se makerikua, so kerjano do, ome baro cenki balja, mošero parabjum, ko pazari dje cena no hulavjum ko 3 dirhemija, ko krake dan jum ne tute, te kine, te platine, tu je cena barjargan ko 8 dirhemija. Su se kerjamo do, irino Jerirem tla bedingjum lafe peygambere, zaveti vesela kerjum, kaj kadav nasihatijem saveti svako je ke muslimani. Em tla te nadav sine nasihatija kale trgovcu, obio veliko gubitko. Pa Allah azza wa jalla dingja,
te sikavi sar ođerir ispuningja pirozavet so se lafi dingja kaj svako je ke nasihati kadel pa čak ema kale trgovco iako šajako lesiri koriste ove avana nego nasihati dingja je trgovco sotua keja te vas damim tu ke je cena dingja le savet nasihati ke da so lese potrebno sine jer te nalel sine nasihati ko bilo trgovco ko gubitko a Omer radijallahu ta'ala makirja na nešu karipa ko narodo ako na ne okola su nasihati kaden su ka savjetuine hem na ne hajri niti šukaripa ko narodo ako dola manušana mangen okolen su nasihati den pa alhamdulillah gdje i si ko nasihati dela i si okola su savjetuinena no međutim upući bajtano si jamli okolen da so volina je manga okolen su amen nasihati den a borđi si amavate kera som šaku amen nasihati den amen u stvari usmerinena koje hajri koje čukaripat u spinaki dunja pogotovo ko ahira ko boritano savetemo nasihati paladen bitno šunena kva hadisi Mao Rasul alaihi salatu wassalam na nijek manuš ka se o Allah ka del nešto koje maneti od ovate araki te pazini a sama meni sjame nešto koje maneti sama meni sjame nešto tamo Allahi din do te arakajem te pazina amari familije amari čerutne a Mao Rasul salam na nijek manuš ka se o Allah ka del nešto koje maneti a ovo dova te na pazini din doji nasihati, šun su kao, na te araki te pazini, na džanava te garavi, te pazini sar din doji len nasihati. Ma ko dona ka kerem, pazini sa vište tako osetina. Naka osetini omiri staro dženneti. A omiri se džennet, to soro osetini pe ko baroduri papalani. Pa manuš naka i naka kuvam ko dženneti, naka osetine miriše džennete siri. A i miriše džennete siri, a stari baroduri pa. Ema kalea značini o manuš kao dur taro dženneti. Kad te samo kva hadisi si kali kobori bitno i vredno, o savjet, nasihati, pa čak tire pašutnen, tire familjar, tire čerutnen, tire porodica. Pa kod ihara, ko pejgamberija, sa ova gotovo, Allah zadovoljno lencar teolog, sa on si nelen jektaro bitna zadatkija, ciljak i dunja. A od vas si ne, te raven, heme manušen nasihati savjetite den. Po Allah azzawajal pomini Nuhu alaihi salam, ko te kavakero Nuh, pire narodose, me anava tu men gene poruka tamo miro gospodari, heme tu men dava nasihati, me džanaftaro Allahi od vas tu men nađanem. Po Allah azzawajal pomini o Hud alaihi salam, sar ov pire narodova kerja, me anava tu men gene poruka tamo miro gospodari, heme sijum tu men gene čačutno savjetniko. Me dao tu men iskreno nasihati. Pa pomino Allah je Salih alaihi salam. Sar ovda pire narodu se vakirja, mečači pasja na tu menge poruka risala. Taro Allah azzawajal, heme tu men nasihati dinjum, ama tu men sjeno kula, su namangena okolen kula nasihati den. Gotovo sam pejgamberija sobine bičalde, Allah ale, akali bitno zadatkoja, bitno cilja, a od ovajtano nasihati, savjeti narodom teden. Kad si ne počuo Abdullah ibn Mubarak, tamo najšužo ameli, najšuži buti, najšužo delo. Kad god, pominare, esavke predaje, ko te počuo sine, da li o pejgamberi, da li da je kashabi, tamo najšukar delo ameli, mora jekte džana. Naš ti ovel nijeka ameli delo buti, povredno taro farzi. Ko predaje su avena kava, si ne pučlo pejgamberi, si ne pučlo da je kashabi, taro najšukar deli amelija,
Od ova mislimi pepralanenko dobrovoljna buča. A inače te razumijame, najvredno delo ameni ko Allah i tamo farz. Ama ako predaj kad pomine napesat ke pučiba, sad su svi slučaja kana, kaj pučilo si na Abdullah ibn Mubarak, savo i tamo najšužo ameli delo buti, pa Abdullah ibn Mubarak la kerja, najšužo delo buti so šaju insani te kerella, te del nasihati pire praleko dini, samo sebe pe Allahi azza wa jalla. Samo sebe pe Allahi azza wa jalla. Eme buti kada nasihati dea, mango dolese kas nasihati de, svako je šukaripa, em svako je hajri. Ako do ako kalbića či paseno osetinja, tega nile nasihati ma de. A gdje, nažalost, manuša nadena nasihati iskreno, a gdje manuša gluminena, ema gdje manuša savjetujnena ili nasihati dena, denek, amo u stvari ola lađakerena. Kaj tam je razlika, maškar angune generacije, kada ola maškar peste i kjavere nasihati dinje, ema gdje. A gdje amen, nasihati da, u stvari od cili tamo amaro te lađakera. Allah je to prostinem, tu putinem te keralanem tamo šukar muslimanja te ovo. I kada je pučiba, sanem ko samo način, nekas nasihati te de ili pa savjet. Pazinem, sa gotovo postupke, ako životo so gote čera, kaj karaka nego li kamaro, Rasul alaih salatu wassalam, koja je tam ujedno nengehem primere, uzor ko sa, pa čak jem kode iba nasihati. Pazinem samo o Rasul alaih salatu wassalam, dela si ne nasihati, ko samo način dela i ne nasihati je manušen. Je dio Rasul alaih salatu wassalam, manglate si kavi, savitani vrednost staru qiyamu lejl, taru noćnu namazi, Abdullah ibn Umeresi. Pa relate vakeri pireno mnjake, pa divno i tano, sari tano divno o Abdullah, robo je Allah esoro, samo gledake bi panda kldini qiyamu lejl, noćnu namazi redovne. Kojeg blago način, manglate pod staklinem te si kavi Abdullah ibn Umerese, ki vredno staru qiyamu lejl. Na alone se, sad so bi abdi amenava, hej Abdullah, daratava Allahi, ashabi sijan, ko vakte pegambere su živine, qiyamu lejl na kldine, sad na lađaja. Na, šujem sad obratini pegambere, divno i tano robo Abdullah, samo plan kad bi panda kldini qiyamu lejl redovno. Znači, ko samo načinu Rasul sallam, dela nasihati subhanallah. No dvano la kerja se direktno, čao na pekne opet, la kerja kase, e hafsake, pirerom jake, a e hafsa sine, so sine Abdullah se ibn Umerese, lesiri pen. Pa džala kana je pene runije Rasul sallam, hem la keri prenosina kva nasihati nese. Pa pinđarni predaja kada Rasul alaih sallatu wasallam neli, lajte bičani Muaze ibn Džebele, lajta ne više tulaven pe maškar peste, ispratim neko drumu, nalaj se ovo Muaz. Šamen pala koja više nakadi kamen, pa magalate si kalatu i buću židova. Pa lo svakojek namazi, ukuin hem vaker, Allahumma a'ini ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetik. I to samo način, ali sva samo znači dela savjet, nasihati, pire amalem. Ili pa desini pe slučaju Rasula alaih salatu wassalam, šunela nešto desini pe ko narodu, navela volamo te del dikam te vakerijem te penelo filani, ker dja odovahem odova. Nego bi avelo pegamberi ki džamija, bi ukelkom imberijem, tarom imberijem bi vakeri, soje manušencar pa kerena odovahem odova. Na kjelo zali kupa ter ne manuša, ter ne čave, šunelanen so ola la fikeren, pa i rimlenge o Resulema kerlenge. Ja me ašer al šebab, ovo tu men su sem kupa tamo ter ne. Koji tu men dar ko mogućnost te ženi ne upe, ne ženi ne pe. Ako na ne neka postinel, sa jare najšukar karaki piričetnostem piropogled,
Ko samo način, samo Resul salam, znači, utičin, nikad skoa navna krujante, tam breo filani, kerevo dova harami. Ko samo način, znači Resul salam, savjetini se. Ko savjetu i bako odlučinite o lektaru kolasu magele narodu nasihati, savjetite del, neko bor edebija baš o savjetu ima. Prvo buti, mora ki tutete ovel ihlas. To je iskreno, od nasihati su deja, to samo se vepio Allah i azzavodželle. Prvo buti. Dujto buti, ko nasihati dela, mora od ova tajno te kerel. Nako javno te uštelmaš kao šelđene sa sosita bijati te čerelpe, demek savjetujna, amo cilitano amarote peralajem te lađara. Pa to je debilno, ja te savjetujne ovaj. Prvo butine kotu ti hlasi. Od oleka savjetujne, a se nasihati deja, mangle se iskreno hajri hemištani. Ako no se ti ne odvačači pase ko kalpi, made nasihati. Dujto mu ti mangea neka nasihati te de, kero dova tajna. Ma javno anglalko narodo. Od olja samo ka peravika ponižine ništa na kakere. Arak put, emanušen goro čast te perave. Sujetano nešto često ovdje, nažalost, ki moda ko trend te kerupe, deme kakana tuina nesa u bavu muslimani, mangea neka savete de, anglalko narodu. No, međutim, odvana gala. Trito buti mangea nasihati neka ste de, mora prema voleste ko vlote ove. Blago, a to mašto ove oštro, a to mašto ove grubo. Blago, mangea neka su, neko tiro nasihati te prihvatini, mora prema voleste, znači šužoje debi, ko vlote ove, blago, naznači grubo. Hemita najbitna buča. Kad neka nasihati de, ko prvo tam, tu od ovaso kakere, pa tek onda vakere. Pa je tamo bud bitno. A nažalost, kao najharisija men. Kao najharisija men. Me avaveno dava tu menge vikad na bre, bija lako dini harami, a no bija mejnu, me ohoroci dava. Kao našti nakera. Me avaka teba kerao tu menge bre, kamata problemi, a meki kamata taste ovava, džiko ušiciju. Kao našti agja. Me avaka kerao talo hijabi, jer oni miri hijabi napirali. Očaja ko mi niče ali, ali testa tamto. Naštija ja. Ma jer to je ko ako nasihati kade, oje. Ko prvo tam tu kjero dva, pa onda ova kjera vere se. Amen do dva nami. Amen deme ka veren nasihati da, amen isto do vačera. Morate čutine. Morate čutine. Naj nam tu od ova, ka se perela nasihati neka stedel. To ove neka skritikujne, to ove neka se nešto tu neka se god ideja. A prvo i nama glasu kere. Ala kentume, jekte ova kero dujtu te kere, kod zimi bud opasno budi. Ko Kur'ani, si Kur'ansko ajete baš jakao. Kur'ansko ajete, on žakon pušesto sade kod džehennem. Allah ka ova keren, pa amen ova ker, jama ova amen, na sjavno glasu keraj. Pa je tam opasno. Ma keren tu me godolja. Kereja tu od ova, bare tu mala ker kaj ov kero, čutim ki trani, pohajde, pošukajte na ke, pošuđo status kolod. Ama, tu kere, a neka se demek nešto čina, evo je tamo više problem. Pa vuni butemo doljem šalom tala ka završina, magija to veko kolendar kova nasihati, savjeti kade, mora to ve sabarlija, mora to tu sabari, na nekolaj neka se savjeti tede, koleno kola su nakak se tirinem, koleno kola grupa lafija kava kerem, koleno kola su kako šem, ama, ma je obučan to je mamuš, koja nasihati neka skada, sabari mora ti kere, mora znači sabari ti kere. Pa kaj tane neko bor edebija tepena, ko dejba neka nasihati, iako je tane on bud pobuter, pa je tamo nešto osnovno, fino je tamo, teđano. Jer se, ko kraj lajmo i nato, prostina mijem tu mengem, te kelamio Allah, tamo iskrena savjetnikija, keda nasihati je mamušen kada. Allah mi nato prostina mijem tu menge, amare roditelenje,